Bwega sana murithire wa Meru TV tuko inambere kwa twicho kagita kwa itha marama yakire twarito ndeni ya mangatheti ino ntuko na tukimirugura tugire ntugo cio nthi bwega tukainambere kwigua tukimiruguraga ugu kengo tukainambere kwigua tukithomaga turi amwe rukirure murithire wa Meru TV ndi na ngatheti ya The Daily Nation nio njarani yakwa na ngatheti ire ina mantu mekiritu muno mantu makona ndiunga ya mutongoro mugongo President William Samoei Ruto ya agaugo rutero Kirimara. I'm king of the mountain, inio king inio munene wa Kirima. President William Ruto augite ati kuthinambere kwa kibataraga mutongore no uri gukengwa thinambere kwigua agitagia Kirima na arethiritwa kinambere kwigua akiriunga na kithinambere kwa kionekanaga kuringa ithanju bege ciaca ura wari munini wake Rigathi Gachagua ni nara indi kinya Gachagua kinambere kwa kionekanaga kuga noe mutongole wa Kirima kana noe utongete Kirima ukumutonga iyo rugono ruru tukaruthe karatati gatuna karatati gatutano ndeni ngatheti ino murithiria wa Meru TV. Karatati gatugana karatati gatuthandatu MPs extend IBC selection panel terms by 2 weeks. Members of Parliament says they granted the request for extension that is meant to give the panel adequate time to complete the interview for the commission. Najumbi bele tuba kinambere kwa bakiongagira kanya autara ankiama bara ba IEBC kana commissioner ba IEBC. Trump's in-law to Kenya, Great Lakes with eye on Congo minerals. Masado Bulus, the new senior advisor for Africa, the United States Department, will be visiting Kenya and the Great Lakes region starting this week. Masad Bulus, senior advisor wa mantuma Africa na United States na USA akainambara kwa wakili ungaga androni ya Kenya kiumetuko wata ndeto ino tugachithia karatati gatwire murithire wa Meru TV. Teacher Service Commissioner CEO Nancy Macharia aria gaunu ndio na kagitakara araragia na arandeni muge akinambara kwa kiaragiri mantu makonenie na waandikani bwa alimu. Employment letter dish out on politicians. Akinambere kwa kiaragiria baro ire ciarimu ire ciethetwe ikinambere kwigua kiura na siasa. Gatuthongere tututena gutaka gita kainge murithire wa Meru TV. Karatati gatwire in the tunuche Trump Masad Bulus urano ende advisor wa Africa na ara USA mantoni makonenie na mbio Kirima Ntuma Department na kainambere kwegwa akirigagiro kuliunga ganthiguroni yetu ya Kenya muno na arante ya Great Lake region na kiumieto ko water this week ya kiumieki kainambere kwegwa ya company deputy assistant secretary of the state Corina Sadela department said on Tuesday. Mr. Bulus is the father of Mr. Michelle Bulus, who is married to President Donald Trump, Dr. Tiffany. Indi ungenu kijetho kinambere kwekera giruaga umurithire wa Meru TV karatati ni akatwire tu ndeto ya Trump's in-law bakainambere kwabake kuliunga gaunthiguroni ya Kenya. Karatati ni gatuthato au manda suspect dumped Naivasha court with fake passport and fled to USA. Kutoka Januari kana mweri wa Januari tariki 16 mwaka wa 2023 Mr. Paul Mukumu Mbogwa athienambara kwegwa akiwatwa na Nairobi Jomo Kenyatta International Airport kagitakara ageragia kumagaruka aganthiguroni ni athiete na wa USA athiretwa agirutango na New Zealand mwakani wa 2004 na 2012 nyuma ya kuinambara kwegwa kiroketi kana kithama na kuthina nthiguroni ya USA mweri ni wa September 20
2013 arathie na mbere kwigua akiandika wa taka giver ntu ithatu mbere nephew wake Dennis Kennedy Mbugua 30 wa miaka 35 athie na mbere kwigua akiuragagirwo na arantereche Nakuru kuringana na atongoria na Kenya kana atongoria bathie na mbere kwigua bugi suspect bugi suspect Mr. Mukumu na his younger brother Mr. John Kirika wa miaka 56 kiriguraga ni bobo wicho card kana bura bathie na mbere kwa bukiumagira mweri-ini wa mbere tariki 13 2023 na arantereche miti mingi sublocation na ara Gilgil sub county yethire twekina mbere kwekirikana ati Mr. Mukumu had gone into hiding kana thie na mbere kwa kibithaga nyuma ya untu bobu kuthi na mbere kwa bukiumagira athi na mbere kwa kiwatagirwo na ara Jomo Kenyatta International Airport kagitakara athiete bwa USA. High Court Judge kana mugambithania wa koti nene Grace Nzioka nyumani na thie na mbere kwigua akinenkagirwe gamberi immigration officer intercepted him in the airport and handed him over to the police bichaba hapa mantu makoneni na kumagaruka bathie na mbere kwa bakimunekanagiria njerani cia borici mweri wa 2023 Mr. Mukumu na Kirika bathie na mbere kwigua bagichanja wanaguragani kana bathie na mbere kwa bakithitanga wanaguragani na ara bathie na mbere kwigua bakiweta watabo auragi ba NFU uyu Mr. Kiraka traveled kuma Kahawa West Nairobi na Mr. Mukumu no kuma na harante cia Lanet na kururugo ruru andikiritwa gago na ara kwirikana ende March tariki muwanja March 7 2013 muthuganirwo yo athi na mbere kwigua akigamba kotini na ara kotini ya Naivasha na arathie na mbere kwigua akireganaga the state athie na mbere kwigua akireganaga na magiriti make nio thirikari kana the state na mbere kwigua ikireganaga na kurekerwo wake nontu bakwina mbere kwigua uchunkoni no bwithiritwe bukithi na mbere rono ru andikiritwo karatati ngatotha tumurithire wa Meru TV ngwetigia gumagaruka waguranga thitino yaku kaina mbere kwigukio na rugono ruru na njira era nkinyaniru aya ibwega karatati ni wakati tutatu murithire wa Meru TV no tukwithira rugono rwa mbio I lined to fix impeached deputy governor on Simba Arati order says Star witness in the tinoche Simba Arati na chiri agago bado kinyecho his testimony was used by Kisii County Assembly and the Senate to remove Robert Monda from the office kurekana with just hours to Judgment Day and 12 months after the humiliating impeachment of Kisii's second deputy governor Robert Monda, the key witness who bribery claims were relied upon by both the Senate and Kisii County Assembly to remove the former DG, has moved to court to recant his area evidence. Orari munkuye munene kirega egambadika na kire kuma utongorieni kwa munini uyu wa governor na gauntere chia Kisii na thiritwo kina mbere kwigua kiuga kana kioneka kiweta burathie na mbere kwigua gipewa kanyamu kanini kengwathi na mbere kwigua agikuyagira urongo bubu na ikengo Monda thi na mbere kwigua kirutawa ndeni ya utongoria Mr. Dennis Mukaya na thiritwo kina mbere kwigua akira magamba mairi na ara kotini na ara Nyamira Law Court na ara thiritwo kina mbere kwigua kiuga kathie na mbere kwigua akirongwaga na thi na mbere kwigua akinenkagirwa mbesha kengwathi na mbere kwigua ikuyagirwo ntubobo na munonkuruki na thi na mbere kwa kirutanagirwa imakania tariki emwe mweri uyu wena Justice Wycliffe Okanya thi na mbere kwigua akiragiria untu ntikumenyike no ntu muntu akaina mbere kwigua kirotho ntu tobona nyumania ya kwigua akiraga gamba but gatwetere tumenye bwa Miss Mora and Miss Omao are seeking to have the judgment scheduled for April 3rd, referred in light of fresh evidence from the key witness. It is fair that this court
halt the delivery of judgment pending the consideration of new evidence. Ms. Mura urged in court papers. Yeah, rugono ruru ndiru tukina mbere kwa rukiandikagirwa muraithiro Meru TV na rende biure bie tukina mbere kwa bikiora ya iki nontu bontu kana athie nambere kwa kirutaga ukoye bubu na iki nontu ataragia kagita kwa athie nambere kwa akirutagirwa imakania bibi karatati ni gatuna Ruto, I am still the king of the mountain. Yeah, mutongoro mugongo President William Samuel Ruto murithi thiri wa Meru TV thiritwe ari rugari rurwa Kirimara na raisi thiritwe kinambere kwa kiriunga guntu mwanya mwanya agau rutero rwa Kirimara rutero rwa Miru nkuona thiritwe watanete na jumbe bonde guntu kura thiritwe kinambere kwigwa akidiunga President thiritwe kinambere kwigwa akiuga atitigirie muntu no ri kwa thinambere kwigwa kemo makanagia kana tithi nambere kwa gitumagira muntu muna kengwa thinambere kwigwa akikinyaga arugari ruru rwa Kirimara iboega awite kana kiaria na arantere chia Miru akiaria na agao Miru thito kinambere kwigwa kitaririe na kuga kainambere kwigwa gitigagira ati thirikari yake ni kuinambere kwigwa kiwatanagira na kurutiniria ngugi amwe na mununkuruki na mantu makwena mirandi ya uthi nambere nonekanete kinambere kwigwa kiringa ithanju bege ciasha ora wari munini wake Rigathi Gachagua ni nara thirite akionania wenwe munene wa Kirima wenwe king of the mountain na tiga Gachagua bore thiritwe akinambere kwigwa akimtambui thiritwe akiuga I have built my friendship with the people of mountain for 20 years. I cannot allow a person without vision and wisdom to destroy my friendship with the people of this region. Yeah, raizi ugite thiritwe agiaka unyanya bwake na ntu bakirima wankurukia mianka 20 na tithi nambere kwa gitigagiria muntu atena maono muntu atena kinyagume athi nambere kwigwa kinyangagia unyanya bwake na ntu bakirima ni bore thiritwe kinambere kwigwa giaka wakagita karaya rugono ruraya tu rwaruthiritwe kiandikirwaga rugono rumutunguru go mugongo thiritwe kinambere kwigwa akiriunga na gaugu ntere chia rugari rwa Kirimara thiritwe kinambere kwa kirugura mirandi mwanya mwanya mantu mamu mara thiritwe kinambere kwa kiwetagira ni mantu title deeds. The president launched sewage work construction of Huduma Center and market in Maua na arante chia mawathi nambere kwigwa kiruguragia mantu makonenie kana kiruguragia Huduma Center kiragire mantu makonenie na thoko ya Maua Philot na thiritwe kinambere kwa kiragiria mantu title deeds na thiritwe kinambere kwigwa kiragiria mantu mambi mantu makonena kuwatithania antu na mainya mastima the mbio kairi mantu mama title deeds thiritwe kinambere kwa kiwetera antu barabe thiritwe baikara wakagita karaya batari na title ino chairman President Ruto kairi thiritwe kiuga 8 market kana thoko inyanyika inambere kuigia kwa nante chairman kagita kara 900 million had been released to pay road contractors and revive a sold project kagita nkara thiritwe kiuga chiringi million magana kende thiritwe kinambere kuikire kagirwe kengo gutigira ati barabara iko inambere kuikirio kagwo na kinyame bango kana mirandi ya uthi nambere era yithiritwe kimama ithi nambere kwigwa yukagirwa ndeni ya mira na thiritwe kinambere kwa kiaragiria ndetu ino na kiariria mantu makona thoko ino ya mira ya nantere chia Somalia na thiritwe kinambere kwa akiuga kangangana na tigire ati kwinambere kwa kirwa na katele thiritwe kinambere kwa kirumagira kimera kige kamera na thiritwe kiaragira mantu makawa na kinyama yani akiari na nantere chia Kagio na thiritwe kiaragira mantu mame thiritwe maichumbura ntuba nagao na ara in Kirinyaga County Governor Iguru said the region was solidly behind President Ruto. I think that his administration had implemented reforms in the coffee and tea sector to benefit farmers. Governor
wa Kirinyaga kuona Kinyawa kinambere kwa kiareria na akiuga thirikari yake thirikari ya Kirinyaga kana antu bana Kirinyaga bari nyuma ya mutongore wa mugongo gutigira ati bakumuwata mbaru nontu mirandi ya uthina mbere ira ethiritwe akioneka kwithirwa akiruthaga Karatati ni gatuthanthatu Kalonzo wrong on interference in hiring of new polls team ODM leader faulted Wiper Democratic Movement leader Kalonzo Musyoka over his claims that Raila Odinga and President Ruto are interfering with the ongoing process of reconstituting the electoral body. Ntongole chia ODM bethe tubakina mbere kwa bagiteanagiria miario ati mutongoro mwongo President William Samoei Ruto na mutongoro wa kiama kia ODM Raila Amolo Odinga bethe tubakina mbere kwa bakithungagira na njira imwe kana irengi utari bwa makamishina ba kamiti ndugamiritho na mianka IEBC rugono ruru karatati ni gatuthanthatu amurithire wa Meru TV koguo kaina mbere kwigua ukiruonaga ikagitani karan kuona bunge nayo ni thitwe kina mbere kwekiongera kanya ga utara bara ya gutara panel baba IBC na biumia biere tu kina mbere kwa bikionga karatati ni kama wanja ma advert male ago karatati ni gatunana court suspends sujai kome colonial era lose in fight with right groups East African breweries okay ni advertise saidi no kuona the High Court has stopped the implementation of some judicial administrative rules rolled out by Chief Justice Martha Koome to control fearing of cases on the action of government agencies. Justice Bahati Mwamunye yesterday halted the implementation of 6 section of the Fair Administrative Action Rule following petition by Katiba Institute which claimed continued operationalization of the regulation would return Kenya's governance and legal system to the colonial era. Kwina ma sheria chithiritwe ikinambere kwikinenkana wachia kuiria magamba na arande ni koti ira chithiritwe ikinenkana ni Chief Justice Martha Koome na arene kona chithite na mbere kwiwa ikirongekawa ikirekana gatika ya kwiwa igatumika ikaina mbere kwigicokagia Kenya na ara yari kagita kama ubeberu karatati ni gakenda ni advert kuona bado ile ya ugo karatati ni 10 au natembea spent 9.45 million patient money on conference kurekana Senate Watchdog Committee committee redia nambere kwekera ithagirio tumiki bwa mbecha chima county ni thiritwe kinambere kwigua ikithikiria bora governor Trans Nzoia George Natembeya thiritwe kinambere kwigua gitumia shilingi million kenda kathanta inye itano ira chithiritwe kinambere kwigua kioyo kuma kiria yakiri manto maufadis administrative participation in 2023 devolution conference mbechino chathia nambere kwigua withdraw the revenue account of the Kitale County Referral Hospital which does not have a functional intensive care unit mbechino chathia nambere kwigirutwa na chibitari ni eno ya Kitale County Referral Hospital na ara kurekana chibitari no mbechino ya kukinyikirutwa etie na ICU na arende Natembeya thiritwe kinambere kwa gichokia biuria biumo bila thiritwe kinambere kwigua akiura karatati ni 10 ago karatati ni 10 na kamwe mantu makonenie na ogima mumethiritwe makima nambere kwa makiandikagirwa gogo karatati ni 10 na twere ibora barwa chiarimu ile chathia nambere kwigua iki thungagiro ni bamwe batongoria ichondero chithiritwe kinambere kwa kiandikagirwa advert chikathukia kanya gukaria gunyuma mantu ma fashion maria karatati ni 15 mantu ma opinion karatati ni 13 karatati ni 17 ni mantu mambi karatati ni 17 ni mbisha cartoon kona ithite nambere kwa igwe kiandikagirwa agogo na aran kona mbicha ya katuni raisi ya rea wake nambere kwa kiaragire mwingi akinyete gikombe ya chai nwera ile nara ndio na kiaria okay ade eno ni South Sudan
mutongore wa Sudan ari akithi na mbere kwa akiaragia South Sudan akiaragia akinyite Wheelbarrow icio nĩ tuiria karatathi-inĩ ga 17 mũrithĩro wa Meru TV karatathi-inĩ ga 19 na Rachema County iriaga ũguo ngwĩtĩgia karatathi-inĩ kumĩra mantu makoneni na into property ibyo bintu bithitu bikinambere kwaigua bikiandikagirwo ao mũraithĩria wa Meru TV ndeto cheke mandheguru bado ili ndeni ya karatati yaka ndeto cheke biashara ili ndeni ya ngatheti ino barabenda kugura into properties bana ndeto inichie karatati yaka na karatati kamuthia tu akainambere kwa kagua ni ndeto chia ki michelo mũraithĩria wona gumurka wagora ngatheti yaku ukainambere kwaigua kibonagira ndeto ino chionde chithiritwe kinambere kwaigua iki ndikawa kana kiaragirwa ndeni ya ngatheti ino guku ni kwa Meru TV kaguthira babitana families wa Kimathi utikathi kurayengo chokera kengo twithera tukireithagiria mantu mwanya muno makonenie na ndionga ya mutongoro mugongo President William Samoei Ruto arugalirwa Kirimara na mirandi mwanya tu yothi na mbere yethetwe kinambere kwiwe kiaragirwa ndeni ya ndionga ino ya mutongoria wa mugongo. Good morning.